Ovo je priča o košarkašu koji je postizao čak 99 poena u toku jedne utakmice. Njegovo ime je Radivoj Korać. Kada je zaigrao za juniorski tim OKK Beograda, postali su prvaci Srbije pobedivši Crvenu zvezdu i Partizan. Zbog posebnog talenta i igre postao je član reprezentacije sa kojom je osvajao mnogobrojne nagrade. Reprezentacija je za Koraća bila posebna čast i odgovornost. Svaki koš mu je bio kao velika pobeda, jer je branio boje svoje zastave. 3 puta je bio proglašen za člana najboljeg tima Evrope. Pored prirodnih nauka koje je voleo i studirao, bio je veliki poznavalac muzike i književnosti, pa je bio jedan od bliskih prijatelja našeg Nobelovca Ive Andrića i prvi koji je ploču Beatlesa doneo i pustio u Srbiji. Primljen je u NBA kuću slavnih 2022. godine, a svake godine se u Srbiji igra kup Radivoja Koraća. Nažalost, imao je samo 30 godina kada je poginuo. Neka mu je večna slava. Narod iz Francuske je rizikovao svoje živote kako bi spasili Srbe. 1958. godine se dogodio akcident u Naučnom institutu Vinča. Akcident je svako slučajno izlaganje zračenju koje menja građu ćelija živih organizama. Prilikom jednog eksperimenta došlo je do curenja veoma velike količine opasnog zračenja. 6 Srba je bilo u veoma teškom stanju. Nijedan merač nije uspeo da izmeri te količine zračenja. To je značilo samo jedno: sigurna smrt. Zahvaljujući Pavlu Saviću, osnivaču instituta Vinča, hitno su prebačeni u Pariz, u specijalnu kliniku Curie, koja je imala najbolje stručnjake u svetu u oblasti lečenja od zračenja. Ali stanje Vinčanaca u Parizu se vremenom samo pogoršavalo. Dotadašnje metode lečenja koje su primenjivali francuski lekari Jamet i Ambry nisu davali rezultate. Morali su da probaju metodu koja je do tada bila samo teorija. Bio je to eksperiment presađivanje koštane srži, a za eksperiment nisu bili dovoljni samo bolesnici. Potrebno je bilo naći davaoce koštane srži u Francuskoj, pa su doktori hitno pozvali sve davaoce krvi čije su krvne grupe odgovarale Vinčancima. Na sreću, u veoma kratkom vremenu narod iz Francuske se brzo odazvao, iako im nije garantovano da će operaciju preživeti. Prva transplantacija koštane srži u svetu je uspela. Od 6 Vinčanaca koji su sigurno umirali, preživelo je njih 5. 6. je bio previše ozračen. Ovo je bila priča o izuzetnoj humanosti i hrabrosti Francuza i priča o neverovatnom uspehu u medicini. Hvala Francuzima! Njega nazivaju ocem ruske obaveštajne službe, a Vivaldi mu je posvetio operu. Sava Vladislavić Raguzinski je bio srpski plemić iz 18. veka, koji je svojom mudrošću postao jedan od najznačajnijih ličnosti tog vremena, a glavna funkcija mu je bila tajni savjetnik ruskog cara Petra Velikog i njegova desna ruka. Savine diplomatske zasluge za Rusiju su bile ogromne. Razgraničio je Rusko i Kinesko carstvo. Učestvovao je u svim vojnim operacijama Ruskog carstva i realizovao potpis mira sa Turskom, koji je bio od izuzetne važnosti. Bio je toliko velik kao diplomata i čovjek da mu je i Turska i Rusija verovala na datu reč. Pored uspešne diplomatije u Rusiji, aktivno je učestvovao u diplomatiji cele Evrope i bio je veoma cenjen. Njegovo lično poznanstvo sa tadašnjim papom i vladarima Evrope učinili su ga veoma moćnim čovekom, koji je imao kontrolu nad svim dešavanjima na tlu jednog velikog kontinenta. Bio je prvi koji je pažnju Rusije skrenuo na Srbiju, ali nije zaboravio ni svoje korene. Sve vreme iz senke pomagao je srpskom stanovništvu, koje je tada živelo u Vojvodini. Vivaldi je napisao operu Istina u iskušenju, koju je posvetio Savi Vladislaviću. Sećanje i dokaz o njegovim delima kod nas je doneo Jovan Dučić i spasio ga od zaborava.